Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization hito kaladawan Menteri Badipet jika sports ubah Syakliar Warjri ha kabayade banbu da kajing toket halor kajing bombyang baha kabam bat kiwe de ki kenrum kenram kibami ha ka 5th Meghalaya Game 2024. Kaseng kalapa kasiti kabashai Menteri ke sport badai bantung no da kajing toket ba balai kami kajing kenrum kenram ha kani kajing lekai lene ka 5th Meghalaya Game arajar arbsau kabala penlong hatura. Ka Sarkar Kalamang ban penlut hadu ar pulai keluar tingkah nak kebenta kani kajing lekai Henry kabampat kambiang ha kabala penpau de ki samla ki baya lekai hapo ki social media ba kabam kambiang nadu henin kesngi. Kaseng kaladawaru badai bantoket ba mano ki ba penlong ya kani kajing lekai bat mano bala penbiang ya kabam nak kebenta ki nong lekai bat kaseng kaladawaru yu ba Syakliar bode ban pentip hanola IT ya kani kakam ban penbiang ya kabam ya baro kinong ilekai ke jela. Kajing dawa kaseng hito kadai hadin balayo balami sibun kajing kenrum kenram hatura ha kabayade ber kajing bombiang kabam ha kabala ai de kibam kiba pendapel ya kinong ilekai ha kabala song tang di kajing bam kum ki chips samusa bat kiwe de kajing bam la sakhiru bahakane kajing ilekai ba kinong penkhoj ya ki piangja kila pendon kam do ubrut basyut pankhana bat ka video bala sapriang ki social media baki samla nong ilekai kila ong banamar kajing bom yo ja hab ya da kagejat ban lagi buat bam ja hasurok.